Pozdrav ekipa, dugo se nismo vidjeli, ali ispred nas je FNC 21 i zato smo potegnuli skroz do Düsseldorfa, zato što nas čeka prvi veliki event u Dalmaciji, u Zadru. Glavni čovjek, prvo ime eventa, Martin Batur, tvoj domaći grad, ali ovdje traju pripreme. Djeluješ mi itekako spremno. Protiv tebe Mihael Andrišak, upoznali smo ga u Puli protiv Ivana Vitasovića, strašan borac. Pa dobro, spreman sam dobro, odavde sam dobre pripreme, bio sam kod Aspinala u Engleskoj, sad sam tu. Tako da ovo je sad ovaj završni dio, ajmo reći ovo zadnje brušenje i još ovaj tjedan jako i onda odmor do borbe. Domaći grad, veliki je pritisak, prvi put u Dalmaciji, FNC. Što nas čeka u Višnjiku? Da, pa znaš što, drago mi je što je u Dalmaciju došao, pogotovo u Zadar, moj grad, tako da puno mi je srce što će se boriti u svome gradu pred svojim ljudima, tako da daću se od sebe i to je to, da pobjedim, da donesem pobjedu, to jest da ostavim pobjedu u svom gradu. Tvoj debut u FNC-u protiv Šote Bedlamidze, tvrd borac, možda nije do kraja testirao tvoje mogućnosti, vjerojatno kapaciteta neke izdrživosti je, ali sada vjerujem da ćemo te gledati baš na pravom ozbiljnom testu. Da, pa dobra je bila borba, tvrd borac, baš sam se ja iznenadio koliko je, znam sam da je jak, pošto Hrva cijeli život, ali baš je jak bio tvrd borac, ali brzo sam završio. Tako da ja se nadam sada isto neće izaći borba iz prve runde. Tako da ja mislim da će to završiti u prvoj rundi, da me nećete gledati u drugoj rundi. Rekao si da si se pripremao sa Aspinalom, pripremao si se i sa Paulom Kostom, odradit ćeš jedan dio. Velika imena, kako se nosiš s njima? Je, pa odlično, pa i Ante Delija je baš tamo u Engleskoj, tako da kad radiš s dobrim ljudima, postaneš sve bolji i ti, ako si u fokusu, ako si u tom filmu. Tako da zahvalan se i na svemu što mogu s njima trenirati i što mogu napredovati iz dana u dan. U tvojim godinama nema potreba za neku lažnu skromnost, rekao si da te zanima pojas prvaka, vjeruješ li da se to može dogoditi u ovoj godini, da bar dođe do napada? Pa trebalo se dogoditi, ali evo kako je ozlijeđen Vitasović, tako da čekamo sad da se on oporavi. Neka je bila priča da se trebam boriti sa Fabijanom, ali on nije prihvatio tu borbu. Pa eto, nadam se da će doći do borbe, da će Fabijan što prije ozdraviti da dođe do borbe, da se borimo. Počete neki bif lagani, a? Pa počeo je bif, ali je stao bif kad smo trebali ići u kavez, tako da eto, on sad drži kao privremeni pojas, ali neće se boriti. Tako da, ako skupi dovoljno hrabrosti, možda sino odradim borbu. Uvijek su otvorena vrata. Da, uvijek su vrata otvorena od kaveza. Što se tiče FNC-a, vidjeli smo strašna pojačanja po pitanju baš vaše teške kategorije. Kako gledaš na sve ono što je FNC doveo u diviziju? Pa stvarno su doveli dobre ljude, tako da što se tiče teške kategorije, ja mislim da nema jačih ljudi trenutno u evropskoj organizaciji, možda čak i svjetskoj, po teškašima. Stvarno nas sad ima dosta i tako da se možemo boriti više puta godišnje. Prvo ime koje te zanima ovako, nakon Andrišaka? Nakon Andrišaka Vitasović. Ali ako on ne ozdravi do lita, želim se boriti, želim biti aktivan. Tako da ako on ne ozdravi, želim se boriti s bilo kim iz teške. I rekli su zapravo iz FNC-a, ovo je kao ta neka eliminacijska borba. Da. Pobjednik ide po pojas. Na pojas. Ja se nadam da će do te borbe što prije doći. Ko dobro prođe u Zadru, a proći će, nemam zašto ne proći. Dugo smo te čekali zapravo u FNC-u, zrel si, izgledaš fenomenalno, treniraš fenomenalno. Jesu li ovo tvoje najbolje godine koje možeš dati MMA-u? Pa znaš što, trenutno se osjećam kod teškaš najbolje, imam dosta kila, oko 115, 120, šetam, malo skinem prije borbe, osjećam se zdrav sam, tako da spreman sam, sve je posloženo kako treba biti. Hoće li Zadar biti pritisak? Pa, bit će pritisak, ali pozitivni. Kakvi su navijači, jesi već, koliko upita imaš za ulaznice? Ima ih dosta i previše Biće puna dvorana i baš mi je čast što se mogu boriti u svom gradu pred svojim ljudima. Kažem, tamo smo gledali svi košarku i druge sportove u toj dvorani, evo sad imam priliku ja nastupati unutra, pa nema boljeg osjećaja na svijetu. Hvala ti, puno želimo ti svu sreću. Hvala tebi. U jednoj od sunaslovnih borbi je i Anton Rajčić, veliko pojačanje za roster FNC-a i meni je osobno jako drago što smo ga uspjeli dobiti, što ćemo ga gledati u FNC-u. Prije svega, drago mi je što se vraćaš pred domaću publiku. Vjerujem da ti jako puno znači. Gledali smo te u KSV-u, već u Hrvatskoj, ali ovo će ipak biti nešto drugo. Nešto zrelije, nešto stariji, ali dalje čovjek koji može pomesti laku kategoriju. Pa evo, prije svega pozdrav svim gledateljima, pozdrav svim navijačima ovim u Hrvatskoj.
Drago mi je da se ponovo vraćam u Hrvatsku, da se borim na domaćem terenu. Zadnji put sam se u dvorani Višnjik borio 2013. godine. Slavio sam protiv Bojana Kosendara, ta dvorana mi je ostala u jako lijepom sjećanju, tako da jedva čekam ponovo se vratiti u Dalmaciju, boriti se pred svojim Dalmatincima i hvala FNC-u, hvala svima koji su dogovorili ovu moju suradnju s FNC-om. Drago mi je da dolazim u FNC, to je vrhunska organizacija i iz dana u dana raste, sve veća i veća, tako da nemam neke određene planove. Trenutno u FNC-u ulazim u FNC-u kavez sad u kategoriji do 70 kg, što je 2 kategorije veća nego moja, ali iskreno ne da mi se više, malo sam stariji, ne da mi se ni skida ta kilaža, tako da evo, odradit ću ovu borbu do 70 kg i onda ću vidjeti kakvi su planovi sljedeći, hoću li ganjati neki pojas 66, 70 ili ću samo raditi ovako neke super fajtove, tako da drago mi je prije svega da se vraćam u Hrvatsku, to mi je najveća motivacija svega. Što je presudilo? Pa bio sam član Oktagon organizacije, isto tako KSC organizacije. Presudilo je to što sam u Oktagonu isto prije nekih 2 godine sam imao tešku povredu vrata, znači imao sam 3 diskus hernije u vratu, tako da sam imao nekih problema tokom hrvanja, tokom moje igre i onda sam odlučio da se neću više, dok to ne zaraste, dok to ne bude bilo kako treba, ne želim skidati kilažu, ne želim još opteretiti svoje tijelo sa tim ekstremnim weight cutovima i to, tako da za sad sam ovako na 70 kg, osjećam se super, sretan sam ponovo kao i prije na treninzima, tako da za nešto dosta ozbiljnije naravno da ću skidati ponovo na bantam, ali za sad 66-70. Nismo još nikad imali prvaka koji bi bio u 3 kategorije šampion. Ti možeš bantam, perolaka, laka kategorija. Sve je tu negdje u 10 kg. Imaš li velikih ambicija za FNC? Pa evo sad, ovo mi je prva borba. Jedva čekam ući u taj FNC-u kavez. Pred domaću publiku jedva čekam se oprobati tamo. Ovo je moja 41. profesionalna borba, tako da ne može me sigurno ništa iznenaditi, ali svakog protivnika i svaku borbu treba uzeti ozbiljno. Ja sam profesionalac, dajem se od sebe u svakim pripremama. Nebitno ko je nasuprot mene, moram se spremiti kao da idem u rat na 5 rundi, tako to je moje neko pravilo tokom cijele karijere i uvijek probam doći spreman u borbu. Tako i sada isto treniram jako, dobro se osjećam, imam neki mali neku virozu, ali sve je to prošlo na vrijeme, tako da mislim da ću 15.2. biti u top formi i da ću slaviti u Zadru. Što se tiče samih ambicija, naravno, potrudit ću se da pružiti vrhunske borbe hrvatskim, balkanskim navijačima, ali ne treba podcijeniti ni druge članove FNC rostera, to su sve kvalitetni borci, tako da sigurno će biti zanimljivo i drago mi je da sam napokon doma i idemo raditi. Pametimo tvoje epske borbe, bio si vlasnik pojasa bantam kategorije, Šibiš, Viklaš, kakve borbe, Pitbull u kavezu, jesi li ti i onaj isti, hoćemo tako gledati i u FNC-u? Pa ja vjerujem da sam ja iz dana u dan sve bolji i bolji borac, zreliji i iskusniji, ali naravno imam 34 godine, naravno da nije to sigurno kao ga sam imao 22 godine, ali održavam se dobro, u dobroj sam formi, pariram svim mojim kolegama na treningu, svim ovim mladim nadolazećim zvijezdama, tako da oni me još uvijek održavaju na toj nekoj visokoj razini. Imam vrhunski tim, UFD tim iz Düsseldorfa, vrhunske trenere, sparing partnere. Volim doći ovdje, volim se ovdje pripremati za borbe. A što se tiče KSV-a i tih borbi u KSV-u, to je bilo za 61 kg bantam. Tu sam imao jako težak put do pojasa, morao sam pobijediti dosta boraca da bi došao u priliku za naslov. Osvojio sam taj naslov, obranio ga jednom i onda su krenuli ti, kao ajmo reći, neki ozljede, male ozljede, lagani problemi, vamo tamo sam se prebacio u Oktagon. U Oktagon odradio još jednu borbu na 61, ali nije mi to bilo, ne osjećam se više na 61 kg, tako. Najveći problem je što sam ja za kategoriju 61 kg moram biti 365 dana na dijeti, nema nikakvog opuštanja, nema opuštanja ni nakon meča, ni prije meča, tako da konstantno sam na nekoj dijeti, gledam šta jedem, moram striktno paziti i to me malo psihički izluđivalo, ali
Neke 3 godine sam to 4 radio kvalitetno, skidao kilažu i onda su došle te ozljede i nisam više. I po savjetu doktora naravno mi je rečeno da ne isušem više svoje tijelo toliko da tih diskova i sad se osjećam napokon vrhunski. Sad zadnje vrijeme kad se borim, ovo što sam radio zadnju borbu do 70 kg, zadnje vrijeme se ponovo osjećam sretno na treninzima, uživam na treningu. Ne idem na taj trening s nekim umorom, gorčinom, težinom, nego jednostavno uživam. Hranim se zdravo, ali jedem količinski jako puno, nisam gladan, tako da se osjećam sretno, uživam na treningu. I za kraj pitanje, malo reći, iskustvo je ogromno, međutim jednom kada opet stupiš pred svoje navijače, rekao si da si već, da je dobar dio Dubrovnika već riješio ulaznice za Višnjik, hoće li zaklecati malo noge? Pa naravno, svaka borba je priča za sebe i svaku borbu treba shvatiti ozbiljno, ući u taj kavez kada se boriš protiv prvaka svijeta i kogod bio nasuprot mene, očekujem vrhunsku borbu. Prije svega bih želio da ja se pokažem u najboljem svom izdanju, a za protivnika nek se on pobrine za sebe. Tako uvijek nekako razmišljam i prije borbe. Spreman sam, ponovo kažem, 41. profesionalna borba, ne vidim šta me može iznenaditi, ali opet treba ući u svaku borbu s oprezom. Hvala ti puno. Hvala vam. I puno sreće, vidimo se u Zadru. Vidimo se u Zadru, ljudi. Za kraj ovog izdanja 3x5 donosimo i dovodimo jednog posebnog gosta, Paulo Costa. Thank you for being part of 3x5. It's our show about FNC and the fighters. And you're here in camp with Anton Račić and Martin Batur. So how do you like, first of all, how do you like the Croatian guys? Good fighters? They are very good fighters. They have a will, you know, a very strong will. You can feel that in every session. The guys are here hungry, you know, to improve. This is something that I really appreciate, you know, to see how they are brave. I think the Croatian people is brave and they want to conquest, you know. So this is much appreciated by me. How did you come in touch with UFD Gym, and where is your career now? You're getting ready for a fight? Yes, I'm getting ready for my next fight. It should happen in April, and my coach knows Ivan. Ivan is the owner of this UFG gym here in Germany, Düsseldorf. So he invited me. I say, of course, why not? I go to met these people who know this training camp over here, and I'm loving, you know. I can improve my skills as well, so I can. And I just start my training camp over here. You had a rough spell, several fights in previous history. Where are you now? Where do you see yourself in a couple of new fights? Yeah, I think one more fight I'm gonna be back in the competition, you know, in the top 5 guys to the belt. I always be close since I get in UFC. I always be competing for the top of the top list, you know. And yeah, I came from some reverse fight, you know, some bad fights that I lost. But one more fight and I'm gonna be in the way for the belt again. It's always difficult to lose on the decision, right? Yes, I lost in decision. You know, you just feel like, oh, if I could do a little bit more, it would be different. But it's the part of the game. I'm just learning and get experience on this. You know, I'm still young, and yeah, I will be back better. How do you see the division? New champion. How do you see the division? New champion. Yes, it's very open. You know, everything can happen. Let's see how Sean Strickland gonna perform against Dricus. For many people, the fight that they had was very half and a half. Let's see, you know, it's so open. This motivates me, you know, because the way is not blocked. Yeah. You see the gloves, you see the arena, the Coliseum. I didn't ask you to put them on. I think that you would get used to them. Maybe one day Croatia? Yes, oh man. Would it be interesting for you to fight there? Yes, of course. I never been there, but you know, a couple of teammates over here, they say very good things about Croatia. So I can't wait to be there
soon as possible. And the FNC event is unbelievable. It's unbelievable. The idea to bring these fighters inside the Coliseu is great. I would love to fight inside the Coliseu. It's a dream, of course. It's a dream for every fight, you know, because too many history over there. You know, the guys letting the blood and sweat, you know, fall down in the arena is something that really motivates. So can we say Forgi is the owner? Can we say Forgi, show me the money? Forgi. Show me the money, brother. Congrats for FNC. It's a beautiful. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, my guys. Bye-bye.